Re a go amogela mogaetsho mo dikganyeng tsa Soweto TV re lebogela go lobo santsona le lona leina la me ke Katlego Mosielele ye go lela dikgang tsa metshameko mo maitsiboeng ano. Fa re simolola ka metshameko ya kgwele ya dinao AmaZulu e buile kwa morago go ka fenya setlhopha sa Mighty Eagles ka dino di le 5-1 ka kwa King Zwelithini Stadium go ka sutlhelela ka kwa ditlhopheng di le 16 tse di tlileng go ka tsaya karolo mo metshamekong ya kgaisano ya Nedbank Cup. Mighty Eagles e nositse nno ya bone ya ntlha mo metsotsong e le 10 ya karolo ya ntlha ya motshameko mme fela a Wonke Mahlabela a nosa nno ya ntlha ya setlhopha sa AmaZulu mo metsotsong e le 68 mo karolo ya bobedi ya motshameko. Sandile Mthethwa o nositse dino di le 3 mo motshamekong tse di nosetsa setlhopha sa AmaZulu mme fela Hendrik Eckstein a nosa nno ya bofelo ya botlhano ya setlhopha sa AmaZulu. Mo go tsa krikete batsman ya naga ya Australia Steve Smith o tlhophile jaaka motshameki yo tabogile metabogo e le 10,000 ka nako ya fa naga ya Australia e ne tshameka le naga ya Sri Lanka. Smith wa dingwaga di le 35 o tsene mo maemong a ga Ricky Ponting, Alan Border ga mmogo le Steve Hong ya batshameki ba e le gore ba tabogile metabogo e feta 10,000 mo metshamekong ya krikete. uSteve Smith ungene kwizinkakha zekhilikithi zangakube Australia emumva kokushaya ama-test runs angu-10,000 ngoLwesithathu. uSmith ube ngubatsman we-15 kanti-ke uSmith ngaphambi kokuqala komdlalo uthe kungaba umuzwa omnandi kakhulu ukuba angene ohlwini lezinkakha ngama-test runs angu-10,000. I mean, it'd be pretty cool. Yeah, I've never really been one for milestones, but you know, to tick off 10,000 with those guys you mentioned, yeah, that'll be pretty special. Yeah, I've played over here a little bit. I enjoy playing here. Of course, it would have been great to have done it in Sydney in front of all my friends and family, but yeah, to do it here will be cool as well. I felt like it was just a nice ball to back foot punch, and it sort of just took off. Yeah, hit me on the glove, so yeah, I couldn't really do a great deal much else there, to be fair. Guys have a lot more plans, I suppose, that they can take into the game to, I suppose, put pressure back on bowlers as batters. I'm talking, and I think even our spinners, like guys like Nathan, have come a long way since then. Has developed different skills, the side spinners, and different variations that work in these conditions. So I think everyone's come a long way. You know, we've had some good experiences, so we've got to put those into practice over the next few days. Yeah, I mean, I think the World Test Championships put that into, you know, every series is huge. I think this one's obviously a little bit less for us now as we've qualified for the final, but you want to win every series that you play. So, you know, I think we've got a really good squad. We've got all bases covered, and some guys might get an opportunity to showcase their skills and, you know, put their best foot forward for other Asia tours. uSmith ke ungena nje emidlalweni unama-test runs angu-9,999 futhi ke ujoyina abadlali ababala kubo uRicky Ponting no-Alan Border kanye nabanye uSteve Hong. Kwezemidlalo zaSoweto TV nguSifiso Kuhle ngwakamsimango. Mo go tsa diatletiki Abayanda Walaza wa dingwaga di le 18 o tlhophilwe go ka tsweletsa isago ya gagwe ya metabogo le Tshwane University of Technology le fa gone a ne a batliwa ke ditheo tse di farologaneng ka kwa moseja. Walaza o fentse metale wa 100 meters ga mmogo le 200 meters ka kwa World Junior Championship mo ngwageng yo fetileng. Barati le balatedi ba ga Walaza ba ne ba solofetse gore Walaza o tla leba ka kwa Europa go ya go tsweletsa dithuto tsa gagwe ga mmogo le go tsweletsa merero ya metabogo mme fela metabogo yono a tlhopha naga ya Aforika Borwa. Walaza o fentse gape metale wa bronze ka kwa di-Olympiking tse di tshwaretse ka kwa nageng ya France mo ngwageng yo fetileng. Fa re dikonosetsa ka tsa golofo motshameki wa ntlha mo lefatsheng wa golofo Scotty Scheffler o solofetse go ka tshameka tournamente ya AT&T Bubble Beach Pro fela Scheffler o boela mo motshamekong wa golofo morago ga gore a fenye kabo ya motshameki wa ngwaga wa PGA mo ngwageng yo fetileng mme fela motshameki naye Rory McIlroy a re go nna teng ga Scheffler mo tournamenteng eno go tlile go godisa serodumo sa tournamente eno. uRory McIlroy uthi ukubuya kwaScotty Scheffler emva kokulimala kwakhe ekhishini kuzodusa kakhulu iPebble Beach
Lona ngunombolo 1 emhlabeni uScheffler ulindeleke ukuba abuye kuleli viki ku-AT&T Pebble Beach Pro AM. uScheffler ke ubekhishwe ke amasonto amabili. Imbangi yakhe uRory McIlroy incoma amagalelo kaScheffler futhi nokuba ayigqugquzele ukuba iye phambili njalo mayidlala. This is anyone, this is Tiger, this is in the history of golf. I don't think I've ever seen a golfer play as many bogey-free rounds as Scotty. He just doesn't make mistakes. It's so impressive. He plays the right shot at the right time over and over and over again. You obviously need the technical ability to be able to do that. But he doesn't make mistakes. And when you don't make mistakes in the golf course, game can become pretty easy. So super impressive, and if he continues to do that, you know, he's going to be the dominant force that he was last year and the year before that. uScheffler ke uzobuya ngethemba lokwakhela phezulu kwa-2024 wakhe obumuhle futhi omunele isicoco sokuba ngunombolo 1 emhlabeni wonke. Kwezemidlalo zaSoweto TV, nginguSifiso Kuhle. Ifela fa mogaetso tsa metshameko mo maitseboeng ano mme tla re lebelele gore tsa maemo a bosa di eme ka tsela ntseng jang. Khumbula uluvo lakho lubalulekile ukuthi ngoke ungasithumela umyalezo ku news@sowetotv.co.za okanye sinonxibelelana nathi kumaqonga onxibelelwano inkcukacha nazi ezantsi kanti ke sinalo neqonga leWhatsApp. Okwangoku umbe ngomtya ucima umlilo kamnandi.